شیرین گرکلگی داخواز جه دولتا ترک کرن که جبو سرخستنا پیواجوی گاوان باویجه. شیرین دیار کرد که دولتا ترک هیا نها تو گاوین جدی بر به پیواجوی آشتی و ناویتن او گوتن ریا راستقین آشتی دستورک دموکراتیکه که مافین گل کرد و تفهایی گلن لترکیه بپاریزه. وأز بيجم دولتا كور بحصها دولتا تركيا دولة بخشلي بحصها دزانيك و تركيا خلاصيا و خوشبه كاوس جوي آلوزي جوي أزمات و هي آبوري و سياسي و دبلوماسي خلاص بك پروژه ریبر آپوا فکر و فلسفه ریبر آپوا و برای خبده کرده براستی و جا چوا دخوازه گوتن آدبیجی پراتیک ناپیک ناینه یا ها جی گوتن آدبیجن پراتیک پیمان جی تینه دانین مخابن اما سر کاغات ادمینه اما داوید از بیجن مجبورن یا و هلوشن یا وی اوجی عراق و سوریا خرابته سروابه دولتا ترکیه جی کو کردا هم بیز نکه مافی کردان ندیوانا والسر بنگه قانونی السر بنگه سیاسی السر بنگه کو ابنها قومی تهاتی آواگرنج برلمان راستی ریبر آپ و آزاد نبه و نین پیر نرونن و نرینی وی نگرن فکری وی نگرن پروژه وی راست نگرن لسرفي بنجيه هنا تركيا تكاري خلاص ببي مع الاسف برلمانك هذا شكلاندن د تركادا د مجلس الشعب دا او برلمان قلكي بطيئه قرقا نها في مرحله قسرك ابو دست بيجري قرقا خطواتي بر بشعف هاد بنا خو يكرن يا دو يجي بري فتره جاره قريت انسحابا قريلا يعني هنجد الفيشات دولتات تركي نهشت نهائيا قبل جناهاتي شكلاندن راسته هناك خطوات آفيتنا بس قال لك هندكن سروكاتي بانغاوي كيف شد 27 شباط ده بانغا كر جو ام وكهفيه دخوازن ام ازاديه دخوازن ملاتك بندستا ملاتك 5 مليون حتى 6 مليون انسانه وولاتا ده بمافه مافي في ملاتي في بداي قانون دولت هذا دستور هاتين دانين نتوى وكهبيد ذهبي حق تقرير مصير